singene ehlelweni lethu la sithi khona yazi Ngenkolo yakho namhlanje ake sithethe nje ikolo yesintu sikhambisana nomprofeti Magejageja. Uyamazi bona uhle umbona kanengi ku social media nama clip wakhe akhulumisa isintu ke namhlanje sithi asimmemeke abenganene kulomhatsho Ikwekwezi Fm usivakashele live bunqopha uvela phasi KZN wathi Mindlo lavo mfana mdala ngifuna ukuza bunqopha kulomhatsho Ikwekwezi Fm sizokhulumisa nasindaba yendabuko yethu. Magejageja sikwamukele ku Ikwekwezi FM. Asibingelele kakhulu sibulise silochisa ngiyalochisa lochani siyathokoza siyathokoza ukuba khona kwakho namhlanje ku Ikwekwezi FM. Kunomlaleli nje ongakwazi uyezwa ngomprofeti Magejageja. Sikhuluma ngobani umprofeti? Umprofeti Magejageja umuntu osetshenziswa uNkulunkulu kakhulu ngendlela eyisimanga. Umuntu obizwe uNkulunkulu ukusiza abantu kakhulu. Umuntu uNkulunkulu amembulela imfihlo yeAfrican spirit. Ispirit sobuntu. Umuntu uNkulunkulu amthumele kumuntu, umuntu wakwantu othunyelwe kubantu ukusiza abantu kakhulu. So ngasho njalo nje in short ukuthi umprofeti Magejageja nje inkunzi malanga uNkulunkulu ayigcobile ukuthi isize noma umuntu okusiphi isimo. Abantu ke ngibasiza ngeindlela eziningi ngokubathandazela ngokuthi balalela izinto engizikhulumayo ngoba mangikhuluma mina ngikhulumela ukudlala, ngikhulumela ukuthi umuntu asinde ingqondo yakhe iqaqeke akwazi ukuconnecta noNkulunkulu ngendlela ekufanele aconnecte ngayo noNkulunkulu. Ngiyazibuza ke Magejageja bona nasikhuluma ngekolo yesintu. Ngiyakuzwa ufaka nozimu uhlangana khona ukuthandazela umuntu, uthintanise umuntu nozimu. Yes. Ikolo yesintu sikhuluma ngani begodu ihlangana njani nozimu? Inkolo yesintu inkolo ehlangana noNkulunkulu. But before ufike kuNkulunkulu kunalento abathi ama-ancestors, amadlozi wakho. Awukwazi ukuconnecta noNkulunkulu ungakakwazi ukuconnecta namadlozi wakho. Why ngisho njalo? Abantu abaphila la egazini lakho in your blood ama-ancestors wakho, amadlozi wakho. So every time when ukhuluma iphimbo lakho kumdali lidluliswa ama-ancestors akho. Awukwazi ukuphila kwi-spirituality ungakwazi ukuconnecta nabantu bakini. Ungakhohlwa before ufike emhlabeni umuntu oqala wakwenza ufike emhlabeni wacelwa ama-ancestors akho. There is why ungazalelwa ngehlathini wazalelwa kwifamily. So njengoba uzalelwe kwifamily vele uzalelwe kwi-spirituality esithize ekufana uconnecte nazo. So i-believe ke yami ithi i-problem yethu njengabantu abamnyama siyathanda ukuconnecta nama-ancestors okungasiwona wakwethu. Lawa akithi ama-ancestors asiwafuni. Ngenza isibonelo, baningi abantu abakholelwe eBhayibhelini abakhona ukubiza uAbraham, babiza uJacob, babize wonke umuntu. Kodwa when it come to kubantu bakubo abakwazi ukuconnecta nabantu bakubo. So abantu ke thina kwinkolo yakwantu sazi ukuthi umuntu akafi. Umuntu uyalala khamba umzimba. Kodwa ispirit somuntu siyophila phakade. Siphila kanjani? Siyabuya sizongena kubantu basemndenini. There is why umuntu kithi mayihambe ngeaccident fane kube neritual ethize agezwe ngoba mayingagezwanga uzobuya azophila nalesi spirit. Nina ke laba bakhulayo baye bethi ama generation curses. Why ukholo manje ama generation curses? Ama mistake izingqinamba ezayibambe abokhokho bakho. So labo khokho bakho njengoba baphila kuwena lezi ingqinamba sezenzeka kuwena. Ngamanye amagama uthi ukuthi akhe baphila ngaphambilini abokhokho bethu. Na uthi ngokwesintu awukholelwa ukuthi umuntu uyafa, ukholelwa ukuthi umuntu uyakhamba abuye seka avuka ngomunye umuntu. Sekavuka ngomunye umuntu ashintsha umzimba. Yingakho thina kwaZulu umuntu akafi sithi umuntu uyatshalwa. Because into etshalwayo yiseed ezophinda ivele futhi again. Yingakho umuntu angahamba kodwa imisebenzi abe yiyona. Uyothi uyabona kwi generation ethize sekwenzeka izinto ezazenziwa umuntu othize oke waphila. Uyabona? So lo muntu uma eke wahamba ubuya azophila kwabanye abantu.
bayazi laba beBhayibheli kwiMatthew 17 uJesu makasentabeni kuphinda kubonakala uElijah kubonakala uMoses kuyena kodwa labantu sebahamba uverse 3 walapho uthi babonakala bekhuluma naye kusho ukuthi labantu noma sebehambile bayakwazi kodwa ukuxhumana nomuntu ophilayo again so lezi zinto abahambe bephila kuzona. There is why ama families amaningi uthola ukuthi anama problems athi zima uthi uyachecka umntakasisi umntakabhuti babanjwe iproblem eyodwa khona bahamba ngaphambili esebebuya baphila kubona egazini labo. Ngwenzela isibonelo nje simple mawuzana umntwana acheck iDNA yini eyenza ukuthi afane nawe it because kuphume umuntu othizo behlala kuwena wayongena kulomntwana waphila kulomntwana umzimba musho ungamchecke nevike lodwa kodwa iDNA izothi lo mntwana wakho because kuphume omunye wokhokho bakho behlala la kuwena usephumela komunye umzimba lo muntu bese ba umntwana wakho bese kuthiwa bonke abantu bakulesenemi bane problem enje why babe ne problem lo muntu uphuma la angene la lezi ingqinamba ezinga attendwanga owafa zibhekene naye zisaphila zilokhu ziphilile ngaphakathi kuyena so uconnecta nabo either bayamvuma noma bayamphika noma umuntu angakholwa but akumshintshi ukuthi ama root wakhe ala efamilini yala ekhaya yingakho yonke into ayenzayo still isafana nalento yala ekhaya ngizongenzela isibonelo umuntu mayekholwa akathi mayefa kuthiwa ngcwatshelwe esontweni why kuthiwa kagoduswe ayiswe kwabo yingoba umuntu akuyena owesonto before umuntu abe ukaNkulunkulu uba owefamily uyangithola so that is why neBhayibheli lithi makufo Abraham wambelwa koyise emkhulu uyayibona so makahamba uya kuphi uya lapha kwifamily yakubo futhi again. That is why awusoze waphupha ingelosi noma ungathandaza kanjani uyazi uyobonani mawulele uyobona abantu bakwenu why bebona wona ngoba into engekho kuwena ngeke uzuyibone ngoba yikho kuwena isizathu mawulele even in your dreams ubona ama ancestors akho it because labantu baphila la kuwena into engale asiyiboni mina nawe sibona into la ephila ngaphakathi kuthina so into eyenza ke noma ulele ebusuku ubona ubaba wakho washona evele kuwena yingoba laba bantu bahamba emzimbeni imoya yabo isaphila la ngaphakathi kuwena. Ngiyakuzwa uthi usho ukuthi akukhonakala umuntu abhuda ngingelosi ngeke akekho umuntu wakwabona ingelosi ngiba ngibambele lapho prophet sizokubuya isimo sethu sigijima emithanjeni yemizimba yethu sikhamba nengazi ngikho igido lesikhethu likusikinya ngomgqibelo ekseni nomavusana ngesimbi yesihlanu ngemva kwendaba ngesimbi yekhomba athi siyachakala ngengoma ezimnandi akulethele abavumi nememezelo zemindeni sikhethu lapha sikhamba khona kukhanya ba mlaleli ngekwekwezi FM abalaleli bangakuhlanganisa nenhlobo nomndeni owalahlekelana nawo thumela uthi asifunisane ku-email ethi info@ikwekwezifm.co.za udose umtato ehlelweni namkha uthumele iphimbo mgadangiso enomborweni zokubizwa mhathi wehlelo asifunisane ngosono ngo-8:10 ebusuku umkhanyo ukhona kukhanya ba nambala likwekwezi FM kukhanya pha iba 19 imizuzu phambi kobana kubethe isimbi ye-11 sithi yazi ngekolo yakho sithe namhlanje akhe sitshetshe ikolo yesintu African spirituality ne-religion yona ngokwayo Magejageja ngikuzwe ukukhulumisa indaba yokuthi abokhokho bami ngibo abangihlanganisa nozimami njani bakuhlanganisa kanjani angithi uNkulunkulu is the spirit so bona sebephumile emzimbeni sebephila kuphi kuma spirit ibona bakwazi ukuvakashela umzimba wakho baphinde bakwazi ukuphuma emzimbeni wakho baye spiritually yingakho mawusuhlangana nabo kahle bakwazi ukukutshela izinto zingakenzeki yonke into zobhekana nayo uyibone before yenzeke why because bona sebephila kwi-future sebekwazi ukuphila kwi-future wena usaphila la uyayibona lonto le so njengoba uNkulunkulu eyispirit nabo mabehamba as families bayojoyina ngoba asicale la umuntu makahamba emhlabeni akaye ezulwini kunendawo espiritual la kuhlala khona ama spirit and ifamily ne family represented kulawo ma spirit so mabehamba la
bona sekulula ukufika kumdali because uNkulunkulu naye uzime is the spirit. That is why nibabiza kamnandi nina ngesidebele nithi abani ozima bezimo bese nithi uThixo bani uzimo futhi abezimu nozimo there is a relationship. Yabona? So that is why thina masicela sesiyakubona emsamo siyokhuluma nabo. Sithi nina hambani niyosikhulumela nomdali ngoba asibaweshiphi bona. Basebenza lento ekuthiwa iangel. Angeke ngikhombise into something ngoba ngiyazi ukuthi iBhayibheli yona into abantu abarelate nayo kangcono. Daniel umthandazi wakho wezwakala ngelanga lokuqala. Kodwa ingelose lethi impendulo yavinjwa. Akuvinjwanga impendulo. Daniel kusho ukuthi between wena noNkulunkulu kunomuntu onixhumanisayo obizwa ngengelosi. Yabona? Thina ke sithi yilabe sithi bozimakwe, yilabe sithi amadlozi. Ibona ababuza akathi uNkulunkulu Daniel impendulo yakho yavinjwa uthi ingelosi elethe impendulo. Kushuthi kunesithunywa between uNkulunkulu noDaniel. Nawe ke mawuthandaza akuyena uNkulunkulu okuathendayo but uathendwa isidalwa sakini, isithunywa sakini. Isona esihamba siyokhulumela noNkulunkulu lento oyifunayo. uNkulunkulu bese inikeza sona. That is why uma kini kuthiwa nine problem niyahlupheka umsamo wakini ama ancestors akini kuyabheda noma ningafasta nithandaze ayibi khona idifference eyenzakalayo. Why? Because labantu abayizithunywa phakathi kwenu noNkulunkulu anikwazi ukuconnecta nabo. That is why abathakathi mabefuna ukubulala umuntu abathandaza abayi kuNkulunkulu bajikele emva kwendlu baye ethuneni la ekulele khona isithunywa sala ekhaya basebenze lenhlabathi. Bayazi ukuthi mabesebenzele lenhlabathi basebenzisa isithunywa sala ekhaya. Noma ningathandaza ayifiki imithandazo yenu la kufanele kufike khona ngoba ayisekho imessenger, isithunywa asekho phakathi kwenu noNkulunkulu. Ngikuzwana uthi hayi ukuthi amadlozi siyawakhonza, siyawa worshiper. No, asiwa worship. Izinthunywa middleman. It's a middleman. Uzuyibheke lento bathi khona abathi asifuni idalwa but no Jesu ikhombisile le formula yokuthi before afe uthi mangifa kini ngizobuya ngizohlala kini ngomoya, okuyisign yokuthi uma behamba labantu bayabuya bezohlala kithi ngani ngomoya. Uthi ke uma sengibuya ngomoya ngiyonifundisa konke. But why uNkulunkulu alethu uJesu ezophila? Because usikhombisa iformula yokuxhumana phakathi kwabantu noNkulunkulu ukuthi abantu abakwazi ukuxhumana noNkulunkulu engekho umuntu ohambile waya kuNkulunkulu aphinda abuye eze kubona. Yingakho ke ku-Act chapter 2 ngesikhathi behleli ekamereni eliphezulu behlelwa umoya bonke bakhuluma in different languages. Why bakhulume in different languages? Phela ukuba kwakwehla umoya wodwa kwakufanele bakhulume ngelanguage eyodwa ngithi. It because umuntu nomuntu wehlelwa ngokwe-ancestor yakhe ukuthi yena isithunywa sakubo sithini sikhuluma yiphi language isona siphi. So kwakuzo unlockwa izithunywa ngaleli langa behleli lapha phezulu. Mprofeti la akhe ngithi nangumuntu uyadlula ephasini. Yes. Bekamuntu bekangenza izinto eziright, bekabulala abantu, athakatha. Usayoba sithunywa, usayoba lidlozi eliyongijamela kuzimu na. Fanele alungiswe. Fanele ilungiswe lento la ekhaya. Yingakho ama families amaningi kufa umthakathi kuphinde kuvuka omunye umthakathi. Azange uyibone lento le? Makufa umuntu wrong kuvuka omunye umuntu wrong la ekhaya. Bathi ufuza ubamkhulu wakhe. Bethi ufuza umamkhulu wakho kube nengane la ekhaya ecala ukuntshontsha ina 14 years ayazi intshontshelana. Because kune spirit kunomuntu wala ekhaya owahamba wangalungiswa. Yingakho ke kunezinto eziyama ritual uthola ukuthi kunezilwane ezihlatshwayo thina kaZulu sebenzisa umswane wakhona. Njoba ngishilo ngathi umuntu makadutshuliwe la ekhaya uthola ukuthi sekuzodutshulwe ngisho ingane na 14 years ayicabene namuntu ingane icabane nomuntu athatha isibhama ayidubule because kunomuntu ohambe nalesi simo. So lo muntu seyisidalwa esimbi. Ngikwenzela isibonelo why abantu abamnyama abaningi bahlupheka. It because khamba umuntu ehlupheka la ekhaya. So lo muntu mayebuya ubuya nalomoya owambulala owamehlula. Fanele ke la ekhaya kube ne ritual eyenziwayo ilungisiswe lento la ekhaya.
Yabona yila osuxhumana khona nabantu abanjengomprofeti uMagejageja bakuncede ngoba sebenolwazi ukuthi kudilwa kanjani nama spirit sesikwenye rank wena ongekho kuyona kuma spirit. That is why awuzange ubone ukuthi kunalento ekuthiwa isipoko asikho isipoko esi forever. Kunabantu esakhula ngakithi kunezipoki kodwa namhlanje ayisekho sezadlula ngoba amacala lawo bantu asathethwa aqedwe emndenini bahlanjululwa bangeniswe emndenini ayisekho lento babe meyitradini uthola ukuthi ubaba mnje wakwathi emile ngelanga aphuzile wathola usisi wamnikeza ilift makathi uyahamba ngemoto makathi uvuka ekseni ngo5 uvuka uhleli phezulu kwethuna kade engagibelanga imoto bekahamba ngezibunu zakhe ugugelwe ibhluka yonke into imoshakele bekacabanga ukuthi ugibela imoto but leso sipoki asisekho namhlanje kwakuumuntu ohambe kabi until kuze kuphela isikhathi amacala akhe alungiswe ngale akwazi ukuhlangana nomndeni wakhe ashintshe the same person usebuya sekayidlotela lihle la ekhaya sekayidlozelihle la ekhaya. Ngiyakuzwa uthi ke wena njengomprofeti niyakhona ukukhuluma nemimoya niyakhona ukulungisa izinto ezifana nalezo kunomuntu olaleleko nje othi ekhaya vele kunemhlako asebenzi sonke noba mkhulu bathi wabhubhangana litho isibambile into siyilungisa njani. Okay yilapho ke osukwazi ukuxhumana nathi khona because mangase ngisho ukulungiswa kwethonga yila othola khona umuntu osezoqala abona isimo sakini ukuthi kahle kahle yini eyenza mhlambe nithakathiwe ngoba abanye uthola ukuthi umuntu wafele intabeni nangamlanda so manithi ngenisa idalwa la ekhaya lo okuyena omdala ongalandwanga uyena ovimba idalwa la ekhaya ukuthi zingangeni yila usuthola khona sesihlala phansi ke nawe si attend isimo sakho sibone ukuthi kahle kahle ubani lo odinga ukulungiswa la ekhaya because lento seyi trend la ekhaya ukuthi la ekhaya akusebenzi umuntu nothatha umfazi uyashada kuphela amaviki ambalwa usisi uyabuya uze indoda seyimchithelile seyenze lo nto ushawa indoda kune problem like kuno anti owafa la ekhaya kade abuswa indoda so ngesikhathi ehamba lento ungena nayo la ifamily yila sewuhlala nathi phansi khona ke sesixoxa phansi ukuthi siyisolve kanjani le problem sesiyakuchecka ke ngoba siyakwazi ukuchecka sesiyakuchecka ke manje ukuthi la kuma spirit yonakele kuphi indaba yakho sekulungiswa indaba yakho mayiceda indaba yakho sewuyalunga ba right. Mprofeti la engizwe kuthiwa kanengi umuntu nakakhambele engozini yekolwe endleleni ethize yes umoya wakhe wangalandwa umuntu loyo ugcina sekenze ezinye ingozi kileyo ndlela akhambela kiyo akusitshele ngaloko nje kuze kufakwa ibhodi kuthiwa high accident zone uthola ukuthi istrati si straight umoya lo ongalandwanga so naye mayibona umuntu osemzimbeni umlanda ngalendlela because ungakhohlwa njengoba ehamba wehlulwa naye ama spirit athize le accident yakhozwa ama spirit athize njengoba engalandwanga uhlala nalama spirit okuyiwona akwenza amenza wangena kwi accident so into ayenzayo mayibona umuntu osemzimbeni ufuna ukumphuca umzimba azojoyina naye azohlala la until kuze kube khona abantu kwifamily yakhe abahambayo bayomlanda lo muntu omunye athesuka angalandwa angene komunye umuntu ugcine uzokuthiwa nomuntu ogula ngekhanda yini indaba lo muntu kunama spirit ongasiwona wakubo awathole endleleni ngoba weak ngokwe level yama spirit engenawo amandla wangenwa yile mimoya yagcina le moya imsebenzisa so every day ma udrive bokwazi ukuthi ikhona le moya estradini eyahamba before time sasingakafika isikhathi sokuthi ahambe yabona kanti uhamba nje unamacala ngale kwifamily yakhe ngoba umuntu mayezalwa uthunywa ukuzokwenza into ethize kwifamily yakhe ingakho umuntu akazalwa kwenye indawo uzalelwa under ifamily so njengoba ela kwifamily uthunyiwe ngale une mission Jeremiah ngakwazi before you were formed ngakugcoba ngakubeka waba umprofeti before uzalwe so lo muntu mayingenzi kahle uyarecallwa kufana neplay eground mayingadlali kahle yenziwa njani iyasubstitutwa so njengoba ehamba kule accident mhlambe idlozi livele lamflathela because bekangasenzi kahle lo muntu wahamba kanjalo so njengoba lapha kwifamily kusathiwa ume kancane sibanibani sise business ezinye izinto sizoyi attend indaba yakho ngesikhathi emisiwe ukhoza ama accident ngala ngoba nalaba bomndeni abazange bemlande bahlaba imbuzi bamgeze bamcelele kokhokha abangaphambili
ukuthi mukelani usibanibani. Ngifuna ke siyantolo sizokubuya. uJD no Lady B nabahlangeneko Madiski Divas bafika kuwe ngomgqibelo ngesimbi yesithathu bazithezile zemidlalo, ingoma ezimnandi namaxoxo azokuthabisa. Zitheziwe naMadiski Divas kuKwekwezi FM kukhanya ba. Nathi ngabosondo ngesimbi yekhomba ntambama sithaba nomvumi omthandako wezekolo bekulamula isimbi yobunane. Ngemva kwendaba sifunisane inhlobo esilahlekelene nazo. Asifunisane lihlelo thaba nathi uKwekwezi FM kukhanya ba. Nambala leKwekwezi FM kukhanya ba iba mhlanu kimzuzu ngaphambi kobana kubethe isimbi ye-11. Asikumeme nawe imlaleli Kwekwezi FM, ungangeza ngelwazi lakho ofuna ukungeza ngalo la ngikhambisana nomprofeti Magejageja. Siqale ikolo yesintu 086 000 3278 086 000 3278 inomboro ongangena ngayo leyo emtatweni. Sikhona ukudobha kube mnandi kube njayaya. Namkha iWhatsApp line yethu ithi 079 413 2172 079 413 2172. Mprofeti, nangumuntu ubhubhile kuthiwa ke umuntu lo akakabhubhi uthethuliwe kusetshenziswa umoya wakhe, khonakala njani lokho? Iyenzeka leyo nto leyo. Le eMaritzburg ngeke ngaba endaweni ekuthiwa ethi eKZN endaweni yaseMnambithi. Mangifika ngibona omunye umama uzilile ufaka inzilo ushonelwe ngumntwana, bese ethi umuntu kimi umntwana lo mama kashonanga, bamthwebulile. Bese ngiya kulo mama uthi umntwana kashona, ngathi baba wagezwa yimini, mina ngamlanda emotional wachona. Ngithi mama umntwana wakho bamthwebulile. Ngithi mama ngicela ufuna incwadi yokuthi sihambe siyogumba ithuna. Lo mama anzi process ahambe. Ukhuluma ngento eyenzakele Mprofeti? Yes baba, yes. Yenziwa yimi live nomprofeti. Nginabantu abaningi engibalande sebethwethuliwe. Ayo yedwa baningi. Iraka sikulalela. Alright. Mangabe lo mama ahambe, lo mama ayakuthiwa ke fanele yakakhoktha kube ne delay nje. Yaza ayithola incwadi bese sihamba siyogumba umzimba. Masifike emzimbeni eboxini umntwana akekho. Khona amathambo enyoka. Yabona endala. Athi umuntu kimi umntwana usemahlathini eBackville. Ahamba afuna umntwana atholakala emahlathini eBackville. Sebamjubula imbalikhathile ulimi. Lo mntwana ukhona, ngikhuluma ngomuntu ophilayo until today, but ingqondo yakhe ayizange yabuya until today. Nama amandla ami agcina la ngikwazi khona ukumthola. But la emqondweni akakasebenzi namanje. Ngesikhathi bemncwaba, athi ngikutshela, uyubone kunabathakathi uthola ukuthi kunomuntu ogaxa inyoka la. Size simshayile izandla sithi thina, hey unamandla usibanibani, uhamba nenyoka. Le nyoka uyayikhulumisa athi phakama, iphakamisa inhloko. Akuyona inyoka, ibhodi inyoka. Kunabantu abathwetshulwa emizini ethiza babe nenhlanhla, bathathwa bafakwa kulomzimba. Nina nabangcwaba nithi bafile, kanti abafanga bekuzontshontshwa inhlanhla yomndeni. So lo muntu usaphila kodwa uphila somewhere, uyasetshenziswa kekho la. So kuyenzeka ningcwaba umzimba womuntu kanti ispirit somuntu anizange nazi nasingcwaba. Ngokomthetho umuntu mayehamba ehambe kahle uyabuya same day kade nimngcwaba azobonga ebusuku. Fanele kube khona umuntu oyedwa wala ekhaya ombonayo emaphupheni othi ngiyabonga. Number 2, makhamba umuntu fanele ifamily isale iprosperisha, ngoba sekunomuntu oyochaza inkinga zefamily lapha ya kwifamily yakamoya, ngoba yonke into esemzimbeni iqala kumoya, ayikho into ephysical. So izwe elidala yileli la ka spirit, sekunomuntu osehambile. Yingakho laba bathwalisa abantu mabakunika into kuba nomuntu ofayo la ekhaya. Why kube nomuntu ofaya? Fanele kube nomuntu ozoya ko reporter amanipulate ifamily ukuthi isibusiso somndeni sifanele wena wedwa. Yingakho kuphumelela wena wedwa la ekhaya. So umuntu uyathwetshulwa aphila, athwetshulelwe inhlanhla, antshontshelwe impumelelo, omunye aze abe yinto yama drugs kanti kade wathwetshulwa.
kodwa uyaphila usele nethonge elilodwa lempilo lele prosperity lantshontshwa ingakho makafuna umsebenzi akawuthola umsebenzi kodwa abafika emva kwakhe bathola umsebenzi. So lento ukuthi umuntu uyathwetshulwa umuntu uthwetshulwa ngisho sencwatshiwe kuyiwe ethuneni ingakho ama-American mayebulala umuntu ngabala ama-leaders amaningi African leaders abulawa ama-American bonke alikho athi masebembulala from Libya akekho abathi mabembulala bethi ithuna lakhe nanti bayalifihla ngoba basaba ukuthi kunomuntu ozoyethuneni ayoconnecta nespiritual sakhe nespirit sakhe aphinda avuke aphile again loyo muntu bese beba neproblem. Ya kuyazwakala kuleyo ndawo 086 3278 086 3278 ngifuna akhe siye kuma WhatsApp voice notes sizomlalela Ikwekwezi FM bona uthini. Mindlo love kunjani Mindlo love. Ya ngiyasizwa isihloko senu nomprofit lapho. Hayi sangichaza sengikara isihloko senu namhlanje esiphetheko. Sangikhuthaza nami kwezinye izinto. Uqinisile umprofit makathi umuntu mangabe washonele endaweni uyalandwa. Umuntu kufanele umlande Mindlo love. Mina nginenkinga Mindlo love yokuthi ngihlushwa amaphupho lamaphupho angihluphako ngihlushwa amaphupho ukuthi kuvela amandiya izinto zami zivela ngamandiya kucala before into izokwenzeka Mindlo love. Kanti khuluma nobongana pa Middleburg. Mprofeti Zimbili izinto kuleli phupho kungenzeka ukuthi la ekhaya imbewu yala ekhaya yaqalwa abantu bezizwe kwahlangana abantu ababili abezizwe ezehlukene yingakho makuvela impendulo ivela ngomuntu wezizwe ongayena wala ekhaya. So kukhona into eyenzeka kwiroot yakhe lo muntu. So yingakho makaphupha before into yenzeke. Uyabona ke thina abantu abamnyama mawuphupha khona abathi mawuphupha umlungu bese bethi ubona isilwane. Akusona sonke isikhathi ukuthi mawuphupha umlungu ubona isilwane. Kuchaza ukuthi embewini yakini kona imbewu eyake yahlangana okuyiyona eyenza lenzalo ekhona namhlanje. But le mbewu kwahlangana imbewu engayona yesizwe esisodwa. Yingakho makuvela lamaphupho kuvela imixture ngoba lama spirit afuna ukuba represented wonke. So ukuze abe represented fanele athathe imvelo ehlanganisa abantu, imvelo yabezizwe. kuyazwakala mprofeti ke sizwe la. Lo changa Ikwekwezi ndiba ubango thatha igama man ndiba ubuza kumprofeti so if nako uyashonele kumzali emunye since alala wazange connectane nayo ala spiritual like mabhutangweni like umbona nje since alala wazala zange vakashela abuye kuwe acommunicate and uyafisa ukuthi angaba ne-connection ethize uyamphashela but still akabuye kuwe. Kumele ngenze kanjani ukuze abuye angikhansele lenhlanhla ebeyanayo isala ngichubeke nayo nami nimngane yakhe isala ngichubeke nayo because umuntu abanenhlanhla so nakuhamba lento ezakhe akangisahamba lakhe so ngifuna ukuthatha lapha ngichubeke nayo phambili naye abuya ngivakashele kumele ngimphashele kanjani ngane mapha makhandlela afunekayo Magejageja. Okay, i-African spirituality number 1 i-connecta nama-ancestors, number 2 i-connecta nemvelo. Yingakho abantu bakithi bebe strong emthini. Ngeke uthinta uZulu ngomuthi, ngeke umthinta umuntu ngomuthi. Thina abantu bakwantu siyabantu bomuthi. Yila usuthola khona umuntu onepower yokuconnecta nemvelo akunikeze isihlahla semvelo esikwazi ukuconnecta nomuntu wakini. Uyanganisela? Ngiyakuzwa. Angithi njengoba Magejagejela akayena nje umuntu okwazi ukuconnecta nama-ancestor. Mase ngiconnectile angikhomba kwimvelo njengoba umuntu makashonile makalandwa kunezihlahla zehlukene. Thina wesifazana ulandwa ngesihlahla somgano, owesilisa ulandwa ngesihlahla somlahlankosi. So kuyacaca la ukuthi lo muntu khona indlela ethile eyenziwa kusho ukuthi lo baba ngakutshela mina izinto zakhe azilungi ngikutshela why njengoba angabaphupha abantu bakubo akanayo iconnection asikho isihlahla esithelayo uma impande zaleso sihlahla singaconnect.
ilungiswa njani Magejageja? Njoba sengisho ukuthi sekuwumsebenzi wami seza ngumagejageja ke manje azofuna lesihlahla semvelo. Magejageja abantu bakithi abaveli. When you don't have your dreams, you don't have a future. Because your dreams are your access to your future. Indlela yokubona impilo yakhe yaphambili amaphupho wakho. Because amaphupho wakho athi ngichazela amaphupho just a minute. Amaphupho akuwena ophuphayo. Ispirit sakho siconnecta nabantu okuyibona abohambo lwakho abakhambisayo lendlela oyihambayo. Emaphusheni wakho yila uthola khona iwarning uphinde uthola idirection. So ma ungaconnecti nabantu bakini bengakwazi ukukunika iwarning ne-direction, yini ebavimbayo? Khona indlela enisetshenzwe ngayo. Usudinga ukusetshenzwa ke umagejageja. Ngiyakuzwa Magejageja. Akhe ngizumlaleli la Ikwekwezi lotshani? Ninjani na? Sikhona kunjani baba? Angizokubuza imibuzo yethu. Wokuthoma thina umuntu nakakhandileko simbekile sasithi siyambuyisa. Amazulu athi siyamkhuphula emva komhlambe konyaka ne. Nangabothi nimbuyisi nibeka kunjalo nje lo muntu uyidimona akasabuyi yokwenzakala yini na. Laba abantu ababhubhile futhi bathi bayindi bafaka ethuneni linye babezomasipala. Impilo yabo kanjani? Ilipapa manje sanjani na? Umbuzo wakho wokuthoma uthi umuntu nakangakabuyiswa kwenzakalani ngaye? Kwenzakala yini? Okay baba. Ngesizulu bathi bamkhuphula thina sithi siyambuyisa. Okay baba. Senambeka ngasalibeka inyawo leni lapha ngasawuthethelela ngasawuphahla kuyo. Kwenzakala yini? Okay baba. Siyathokoza. Magejageja. Angithi phela masithi umuntu siyambuyisa. Umbuzo uthi uyakhuluma yini nomuntu ongekho? Cha. Ngesikhathi wenza iprocess yokumbuyisa, usukumbuyisa kupha sibuye la. Umuntu makahamba umzimba wakhe ngesikhathi ungakamlandi, usuke noma eza evakashe ngekho permanent. Usuke esasemathuneni. Le process yokumngenisa ngaphakathi yingesikhathi ngisho umthakatha ngaye ethuneni lakhe angeke asamfica. Ngoba senimthathile nambuyisela la ekhaya. Yingesikhathi nithi maniphahla ke seniyakwazi ukukhuluma naye. Ngesikhathi esahambile ningakamkhuphuli ningakambuyisi, loyo muntu akakakwazi kuba yidlozi elihle la ekhaya. Ngoba akakahlanganiswa nomndeni ngokuphelele. Uyazi ufana nani? Ufana nomfazi olotsholiwe ongashadiwe. Kunezinto zala ekhaya ongakayi attend. But once umfazi washada use attenda yonke into yala ekhaya. So lo muntu engakambuyisi usengozini yokuthi usengaphinda ntshontsho nanoma ubani ngoba uhleli ngaphandle. Ubuzileke wathi kunabantu abakholelwa ukuthi ethuneni linye sibeka umndeni wonke kwenzakala. Angithi mawuye ethuneni wena uaddressa lo mdingayo. Umzimba usambalekile phela. Yingakho umzimba uyabola kodwa umoya awufi. But lapha ethuneni ngesikhathi ufika, uyazi ngitshela into eyisimanga, ungakwazi Mindlo ukusebenzisa ithuna lomuntu ongasiyena wakini, ukhulume nalo likusebenzele. Uyakwazi ukwenza njalo. Kanjani Magejageja? Mawazi igama nesibongo sakhe finish. Akazuzwe labafundisi abathwalayo bamba bayogeza emathuneni. Bayokwenzani? Bayomema wonke ama spirit akhona ukuthi abalandele ahambe nawo. So ngesikhathi befika nina into enza unikele ngemoto wena ungadecideanga, it because labantu vela ama ancestors akho iwona convinceayo bawathathe ngendlela errong bawamanipulateile. Wena la isontweni awucabangi straight ngoba labe kufanele babe ibackup yakho kamoya, abayizingelo zakho abayizithunywa zakho zakamoya bantshontsho womunye umuntu. Ngoba uye lapha emathuneni wayo address imimoya wathi yonke imimoya eyafa yangalandwa ayingilandela ayihamba nami. Mangikhuluma ngifuna ukuthi abantu bangizwe bangilalele. But before address abantu uqala address laba baku spirit, laba babizwa ngamadlozi. So lapha ethuneni mawuye ethuneni into ebalekile ukwazi igama nesibongo somuntu. Ngizonzela isibonelo, laba bantu ogciba nkulu abamhlophe abasinikeza lenkolo esikholwayo, bona amathuna wabawafani nawethu. Awethu amathuna neglected, awaba wekho neglected, afakwa manje abhalwa amagama kuthiwa in remembrance of spanban wakabani. Why? Bafuna ukuthi mabeya lafa in the graveyard bazi ukuthi muphi umoya abawu addressayo.
bona ke bathi angel of my father. There is why nala kwenzeke khona accident uyobona njalo ngonyaka bayobeka ama flowers khona bayo addressa lesi spirit salomuntu nabo ama flowers isona sihlahla abasisebenzisayo ukuconnecta ne spirit somuntu wakubo. Yazwakala Magejageja Ikwekwezi lelo chani. Okay, uza kubuya Ikwekwezi lo chani. Lo chani. Yebo. Kunjani baba? Siyaphila njani? Siyathokoza. Umakhosi ke Nyandeni kwaNongoma. Nyandeni kwaNongoma. Yebo, hayi. Asithanda isihloko, amthanda baba Magejageja ngoba yazi lethu vele ibeko bala. Ayenze wonke umuntu ayizwe. Nongafuna ukuyizwa, uyoyizwa kodwa mayiseyedwa bese ibona ukuthi umbuzo wami baba Magejageja wona. Yes ba. Kunalento ehlalishiwo kuthiwa abantu abangasekho zithutha kuthiwa noma ubani uyakwazi ukubenza ukuthi nje mina ngokuba kwami nje sengasekho ukuthi sekungafika omunye umuntu omndeni amthatha ukuthi mina ngasakwazi ukungivikela amenze ukuthi abe isikhali kimi. Kwenzeka kanjani lokho ukuthi ubaba engizala kodwa avumele omunye umuntu ukuthi akwazi ukuthi amsebenzise ukuthi akwazi ukuthi alwe nami? Angibona baba Magejageja. Siyathokoza baba simphendule mprofeti. Okay, ubuthakathi ke lobo. Ubuthakathi amandla okumanipulate ama spirit. Ngizophinda futhi ngisiza abantu ngeBhayibheli ngoba iyona into engazi ukuthi abantu banjeki yona bahlanganiswe nawo kakhulu. uJakobe wantshontsha into kwakumele iye kumfowabo. Wayintshontsha kanjani? Kwapheka ukudla wadla lo baba. Mina ngiyacabanga ukuthi lo mama uRebecca bekahlakaniphile khona into ayifaka enza ukuthi lo baba mayisedlile athi makathinta isikhumba sembuzi azwe ngathi umntwana wakhe uEsawa adedele into obekufana idedele komunye umuntu. Kwenzakalani la? Kumanipulate ama spirit kodwa kunama powers, evil powers, amandla obumnyama, ispirit sobunyoka esasetshenziswa wathwetshulwa lo baba. So njengoba kuthi umuntu mayifile nje ngisanda kuyichaza lento ngathi umuntu ofile ubungozi angasetshenziswa nanoma ngibani omaziyo. Uwesi ke lo wala ekhaya ngoba ubaba wakho mayephila kumunye umuntu wala ekhaya vele ngokwefamily akalahlekile. But into eyenzakalayo lo untshontsha ibirthright ekumele ngabe itholo wena sekayintshontshile la ekhaya. You know ukuthi majority yethu esisafarisha from ama ancestors sisafarisha from ama families wethu asishawa ngabantu abangaphandle, sishawa abantu abazinsila yasemsamo abathatha umhlabathi yasemsamo. Why inhlabathi? Because abantu abadala bahlala enhlabathini bangcwatshe enhlabathini, so there is a connection between inhlabathi nama ancestors. Yingakho njoba siyolala ebusuku kunezinto zozizwa igijima egcekeni lakho zigijima enhlabathini. Why zigijima? Ama spirit ebusuku iwona dedela ukuphila enhlabathini. Abantu abaphilayo bayalala ebusuku. Yingakho isipoko awusibone emini usibone ebusuku ngoba ebusuku isizini yama spirit siyashintshana ngokuphila. So kuyenzeka ke umuntu athwebule lo mhla omunye khona omunye afika lapha enkonzweni yami anti wakhe beka lokho athatha inhlabathi yamathuna njalo makushonwe senhlabathi yamathuna bagcina bona baphumeleli bayakholwa bona bayathandaza uma wabe uyakholwa usiswa khona uyakholwa yonke into bafika kimi bathi sesibonile bamagejageja lento eyishoyo siphelile ekhaya sithandazile sifastile senze yonke into but iproblem makushoniwe uanti bekathatha inhlabathi yamathuna uanti usebenza ngento yala ekhaya. Again uyasizakala futhi kuleyo nto. Mawuthole nje umuntu oyinkunzi njengoMagejageja uyasizakala. Ake sizwe la Magejageja. Wow, yo abasithokoza kakhulu, sithokoza kugcwala izandla. Awa bezimu basivile namhlanje. Ngosister kwaMahlangu siyabuswa. Ubaba mina ngikhamba naye ngimkhethwa ngimbonile uyabereka kweyami impilo. Umndeni nami usingathile namhlanje singaphasi kwesandla sakhe. Thank you my prophet. Bazwe siyathokoza dadewethu ke sizwe omunye kodwa umlaleli. Mindlo like kwa14 stop 6 ngathekini ngimgetho emshokozo ngomensha. Thank you nizwa kahle ihluku sini. Inhlekwe ngiyathuka but ngifundisile okuningi sengiyazi nje. Hayi nisibonisile siyathokoza. Siyathokoza la ke sizwe omunye umlaleli kodwa sizwe sinyazana.
Mindlo love nesithekelo sakho lapho nangumkhetho umkhulu abonzunzu sipho mahlangu ke ngapha eCoastal Park ngithekele night chief ekhaya ngibuye emahukutshwana. Mindlo love nomprofeti lapha. Mina ngiba ukubuza nginokuthanda ukuzwa kuthiwa batho kunomkhofu abantu bayabopha umkhofu bayethuneni kuyokuthebula then umuntu loyo bese uyavuswa then ayokuberekela kwenzela imali. Then njengoba amprofeti ukhona into njalo angayicazulula ukuthi into lebereka kanjani na. Ngoba sinokuyizwa ikhulunyiswa kuthiwa bathwala ngobumkhofu gobe in. Hey, Mindlo love fundisa lo uqinisile into eziningi yazini uyazibeka ene zinjalo. Ngizakalalela emhathweni. Ngaphambi kobana simphendule Magejageja ke sijike ngapha. uJD no Lady B nabahlangeneko Madiski Divas bafika kuwe ngomgqibelo ngesimbi yesithathu bazithezile zemidlalo ingoma esimnandi namaxoxo azokuthabisa zitheziwe naMadiski Divas kuKwekwezi FM kukhanya ba ubusuku baphakathi kweveke ngebokwakha isitshaba sivuke sisitshathe sikwazise ngengorho esiphila nayo nangenkolo yawo sizigedlile ngomvulo bekubengolosine noMindlo love nathi ngabosondo ngesimbi yekhomba ntambama sithaba nomvumi omthandako wezekolo bekudlamula isimbi yobunane ngemva kwendaba sifunisane inhlobo esilahlekelene nazo asifunisane lihlelo thaba nathi uKwekwezi FM kukhanya ba Inamba le Ikwekwezi FM kukhanya ba 10 ngapha ngemva kwesimbi ye-11 hlelo la yazi ngekolo yakho ngikhambisana nomprofeti Magejageja umprofeti ukhulumile ubaba ngendaba yokuthwala umkhovi into ezifana nalezo ungathini kilokho mhlambe ya iqiniso ziyenzeka lezi zinto omunye nje alahleke ephila nje ningamazi ukuthi washona kanti usetshenziswa somewhere khona ifamily yasho enye inkinga samo yathi ubaba wayo washona kudala abantwana bangakazalwa but bathema bethi baya kamakhelwane bafica ubaba wabo kwabizwa amaphoyisa kwayinkinga mabebiza amaphoyisa wathi makhelwane vulani ngenani mabethi bayacinga ubaba kabonakala udisappear wemindlo ngiprovela lento uthi khona lento yemkhovu ucabanga ukuthi why akazibona ebank alikho ibank elingenaso isihlahla esibiza ngosiqhiki somkhovu ucabanga ukuthi esani sivimba imimoya mabe ngasusa lesa sihlahla bangangena otokolo shebathatha imali isinjani isihlahla ukukhuluma ngaso kulesa abayazi alikho ibank elingenaso lesihlahla ekuthiwa isiqhiki somkhovu hamba noma yiliphi ibank olithandayo uzofica kunesihlahla ngathi basitshalile nje basibekile la sivimba imimoya ngaphakathi yes sibanje la kwi-entrance mawungena uyazi why leso sihlahla sana imimoya angithi imvelo inamandla okucontrol imimoya so lesi sihlahla njengoba sihleli kuthiwa isiqhiki somkhovu kushiya ukuthi umkhovu awudluli kulesi sihlahla umuke wabona lesi sihlahla umkhovu wenze njani uyahlala yazokala Magejageja ke sizwe la Mindlo love nesithekelo sakho lapho nangumkhetho umkhulu abonzu okay sibuya kuye umkhetha siyathokoza ke sizwe la omunye kodwa umlaleli koKwekwezi FM yebo mkhashi nesithekeli sakho baba umprofeti mina nginenkinga yokuthi ngiyaphupha mara ngikhohlwe ukuthi ngiphuphile asimdlulise msinyana Magejageja okay lo ophuphayo naye udinga usizo why ngithi ukuphupha uyazi ukuthi ngendlela amaphupha abaleke ngakhona Mindlo umuntu mayiphupha iphupha elibhedayo elala nesilwane uvuke ekhumbula kodwa mayiphupha iphupha eliright uvuke elikhohliwe kusho ukuthi usuke lapha ama spirit amabi esempilweni yakho kuyiwona avale ispiritual account sakho singekho right kokwezi lelo chani njani njalo kunjani baba siyaphila mama siyaphila lo sizona nesithekeli ngapha yeah ethi ngicela ngokuthi indlela alandela ngako izinto indlela le mina engikholwa ngayo ukuthi izinto zihamba ngayo siyabonga in terms of culturally nesintu sethu ngendlela zihamba ngayo okay masekulandela izinto kuthiwa there's a big snake ngaphakathi kolwandle eli-ophozana nenkolo linendlela yalo
elilandelwa ngayo indlela yayo elandelwa ngayo inamandla ethi masekuphila nokubona muthi imanga ezenzekako ngaphakathi ngaphandle la emhlabeni so kuloko yena ulwazi olungakanani kuloko mara when it comes to indlela yokulandela iChristianity yethu bayitshontsha lapho ngisho ngiyazi ukuthi bayitshontsha bayijika ngendlela ejikwa ngako yena ngemsalemuva. Alright, coming to enye indaba futhi yami ukuthi bazoshona umama babona inyoka batholakala inyoka ejaridini bayibulala umama wavu angasekho lapho. Izinto zethu ezithi ngithi maba ngathi ngilungise izinto zami ekhaya, tomorrow I'm a millionaire, my brothers are millionaires. Ukuthi zonke izinto zikhona kithi ezandleni, sinamadili amakhulu kakhulu athethako wase-China bakufanele ukuthi aphumelele ayabhinga kwezeki next. Sidila zonke izinto emphambi kwethu emehlweni wethu nje ziphelele zisayiniwe bayifakile nemali amabhiliyoni phakathi ebhenki siyithole siyibone imali mara makufanele singahambe ubhale. Mhlawumbe angangicacisela lapho ngizibona lapho khona no-Isaac emamileni. Yamzwisisa Magejageja? Yes, fanele balaphe le spirit senyoka lento ayishoyo. Lento ayishoyo iyiqinisele emsolo. Ngiyaxake ukuthi lo baba wazi into epowerful kangaka yaziwa noma ubani lento. Yaziwa yinkunzi malanga ezikuyirank ephezulu kuma spirit. Le nyoka umhlaba vele kunenyoka yokugovernisha umhlaba. Yangizwa? Ezinye izinto ngengikwazi ukuyidedela ngoba sisemoyeni. Yabona? But kunenyoka egovernisha umhlaba. Bese kuba nenyoka yedlozi. Idlozi aliyona inyoka. Kodwa kunenyoka yedlozi. Bayaza abanye laba bamaXhosa yabavakashela emakhaya balale nayo ayihamishi umuntu ayishayi umuntu ayenzi lutho. Le nyoka yedlozi yenzani? Izolwa nalo moya wenyoka ogovernisha umhlaba. Masiyichaza kancane. Adam nenyoka ngithi baxabana nani Adam axabana noNkulunkulu waxabana nenyoka. Emva kwalokho kwaba khona ikhesi kwathiwa imbewu yenyoka iyochoboza isithende. Kwase kuthiwa imbewu yowesifazane iyochoboza ikhanda. Shuthi zimbili imbewu ezihlukene kunembewu yomuntu nembewu yenyoka. So lezi imbewu ziseyama enemies until today. So le mbewu yomuntu kuthiwa it became flesh. Nalena ke yaba yini? Yaba inyama. Ukuvula amehlo kancane kuJohn 8 uJesu uthi nina nzalo yezinyoka. Kushukuthi kunabantu abayinzalo yale nyoka. Umsebenzi wabo ukuzo oppose imisebenzi yobuntu. Bazola nje lonto leyo. So sikhona leso spirit. Njoba ngisho ukuthi lapha yamayixabana lezi nyoka le spirit uNkulunkulu waqhatha ispirit sobuntu. So uNkulunkulu clean kunezinto angakwazi ukuvele nje angenelele kuzona. Wenze njani uNkulunkulu? Unenyoka yomndeni yakini eyakhiwa ifamily yakho. That is why abantu abayothwasa emanzini inkunzi malanga enjengoMagejageja mazishona ngaphansi kwamanzi maziphuma ziphethe inhlwathi inyoka. Bese kuthiwa le nyoka ayibulawe kuhlatshwe imbuzi kuhlatshwe inkomo enye inkomo idedele ungenwe emanzini. Mayingena emanzini mayiphuma ihlatshwe kukhishwe iqathe elithize lale nyoka akuyona inyoka ama spirit abantu okuyibona baphuma gejageja lamandla. Kodwa why bephuma beyinyoka? Phela inyoka kaMoses nje ezodla ezinye inyoka. Sikhona ispirit sesnake evimba izinto zabantu. Alright. Thumela imemezelo zabasishileke phasini ehlelweni siyokubonana kweleza elingena ngamalanga waphakathi kweveke ebusuku ngemva kwendaba zesimbi yobunane. Thumela nge-email uthi info@ikwekwezifm.co.za. Nambala liKwekwezi FM kukhanya pha ngamanye amagama uMagejageja ubuya emathunjini wamanzi. Phela uMagejageja kusinto yokudlala. One day ngotshela abantu mina ukuthi yonke into yona yabona nje obusakaza kanje ukuthwasele before uqasho kaSBC. Uthwasiswe idlozi lakho akuwena osakaza yabakini abakhulumayo la. Yingakho umuntu mayekuthakade ebhedisa umsamo wena uyaxoshwa emsebenzini uxoshelwana wena emsebenzini. Why kwaxoshwa wena kubhedisa umsamo kwaxoshwa wena? Yilo umuntu wakuthwasisa ukuthi ube la uyena. Usebhedile usehambile. So wena nje obuxoshwa ulandela yena. Ya, ke sizwe la Magejageja msinyazana. Mindlo lapho ngilotshise no prophet ngizobanga uhloko igama la eMiddelburg
mina nginokuphupha ngiphuphe into leyo ukuhamba kwamalanga or kwenyanga or kwemveke ibuye yenzeke ngiyibone ukuthi naye lento ngayiphupha but ayisenzeki exactly le phupheni but okuncane kwakhona kuba khona ngikubona ukuthi lokhu manje ngake ngakuphupha. Ngiyathokoza. Okay, asimdlulise msinyana Magejageja isikhathi asekho. It because phela njengoba uphupha ubona into ngishilo ngathi amaphupho kune warning kune direction. Mhlambe akanikezwa ngesithombe sonke, is not a vision but it's a dream, because I vision ila kune message kube nesithombe nayo yonke into, but I dream ingesikhathi unikezwe isignal ukuthi khona into engasiyenzeke. Mindlo fanele sibuye sikhulule ngamaphupho, ngiyabona abantu baxakekile ngalento yamaphupho. So I warning mhlawumbe asuke inikezwa bese ebona isign ethize ukuthi nansi lento ebekade sikhuluma ngayo akukho wrong, ku right ngokomthetho. Nawe Mindlo njoba sihleli kanje akufanele kube ukuthi siyaqala ukubonana, fanele siqale kuhlangana amathonga wethu aplane ukuthi yini ezokwenzeka. Ke sizwe la. Hello Chani Mindlo la nomprofeti lapho ngifuna asichazele Deuteronomy 17 lapho Deuteronomy 13 la uthi awuyomlandela lo mprofeti lapho 13 verse 3 ukuthi isho ukuthini ngo-understand kwakhe. Deuteronomy 13 verse 3 awukulandela lo mprofeti onjani ayiphelele lenkulumo yakhe. Ayibafuni nakhona ngithanda ukugcila kuyona because I don't think uDeuteronomy ubhalelwe mina njengomAfrika. Khona abantu ababebhalela uDeuteronomy oMoses ababebhala angibazi emadlozini nakithi anginaba boMoses. Ke sizwe la. Hayi Mindlo love nomprofeti lapha ebusubini namhlanje ngiyamizwa Mindlo love. Hawe betha ngakhona indaba zakhe lezi azikhulumayo ngiyakhona ukuhlukanisa ukuthi uyibeka kanjani indaba yakhe. Hayi ngizwile nabezimbami bahlala banami ngendlela engibangihlukanisa ngayo. Nabezimbami ngiyabona ukuthi ngendlela ichaza ngayo futhi bengibambe in the right direction. Siyathokoza. Okay baba. Okay baba siyathokoza. Ikwekwezi Ilojani. Ikwekwezi. Okay, ngifuna ke sizwe la sesizoyivala Magejageja. Sizwe la. Mina Prophet Magejageja bengicela ukubuza ukuthi umuntu ofana nami ofisa ukuthola uncedo kodwa angenayo imali uyakhona ukumsiza na, ngoba inkinga abanye abantu bahlushwa inkinga yemali ukuthi bakhone ukuthi baxhumane nethonga labo. Maye bayafisa ukuthi bangaxhumana nethonga layo kodwa uyakhona ukubasiza. Mangabe ubasiza kanjani, utholakala kanjani, ngendlela enjani? Okay, uMagejageja uza kuchiya ama contacts wakhe esikhathini esikaphelisa ihliziyo. Sizwe la umunye. Sanibonani kakwekwezi. Ninjani kodwa? Siyaphila. Sacela ukubuza kubaba kumprofeti uthi ngingakhona ukusizakala na. Ngaya komunye umuntu ngithi ngiyophakamisa isithunywa umsebenzi wabo khokho. Ngithi ngiyophakamisa isithunywa so umuntu lo wabheka ukuthi amandla wamangakanani walwela ukuthi angivale ukuthi ngingasakhona ukubona emaphupheni nakhona ukuthatha amandla lawo asebenzise. Engavala nempumelelo ukuthi impumelelo ungasabi nayo ungaphumeleli. Ihelebho kubaba umprofeti mara ngalithola njani? Ngazithola inamba zakhe ngiphezona ngikhona ukukhuluma naye. Ngikhona ukubona ukuthi ngalithola isizo na. Ngicela ihelebho. Okay. Ngila Witbank. Okay mama, ubaba uzokuchiya inomboro esikhathini esikaphelisa ihliziyo. Sizwe la. Hayi Mindlo love. Ubaba Magejageja uyabona uyibeka kuhle. Mina nami la ngikwenza khona siyamkhonza uNkulunkulu kodwana kuba khulu ngabangasekhoyo bethu okuba zimu bethu. Esikhathini esiningi uthola vele kukhulunywa ngabo khulu ukuthi nabo kumele bafundiseke, yabo into ezinjalo nje.
ukuhlangana noZimo through bona. Ngiyavuma kubaba lo. Okay baba, siyathokoza ke sizwe nangu ake ngibingelele nami mhahasiwe Ikwekwezi nawe tata umprofite njengoba nami ngisemsebenzini ngimamele mina ngegama nguVictor wakwaMbuthuma ngithanda ukubuza ngenyoni ithanda ukumemeza ngilele ngabuthu ndatha ngisho noma ngihamba endleleni lenyoni ihlizi nje ngizwa umsindo wayo nasendleleni ake ningidlulise lapho baphathi bami ngiyabonga Magejageja. Yeah, asiqale sithi kulo abamtshontshela amandla ne mama ungakhona ukusizakala but abantu abaningi bayayenza lonto vele laba abanamandla ma spirit bayakwazi ukubona ukuthi lo muntu lo unamandla amaningi bavele bawantshontshe bethi bayakusiza into amandla akho into yakho sebeyivalile uyabona bayibona ithi into yakho icebile inemali base beba nomona base bayayitshontsha njengoJakobe wabona into kamfowabo azalwa naye wayibona ukuthi lento ihlakaniphile kodwa iphethe umuntu ongakelemanga kahle wayithatha wayenze yakhe. Okay, size kulo wesibili othi uyasizakala yini mangabe ungenayo imali. Baba ingakho mandla mfowethu ngiba nenkonzo Mindlo la engenwa khona mahala la umuntu aza khona kimi ezosizakala athola ulwazi oluzomsiza baba. uNkulunkulu wangenza ukuthi mina usizo lami ngiyazi umuntu ngendlela engikhuluma ngayo ngendlela wathi omunye ngikhuluma wathi wena Magejageja irank yakho fanele ubonwe ngama thousands mina ngibizela abantu abaxakekile angifikile kuleyo rank ngisiza bona abantu abakulesi simo siba nezinkonzo siyimemezelayo ukuthi uMagejageja uzobe sendaweni ethile abonakale khona for free akhulume nabantu for free akwazi ukubasiza kulezo inkonzo ngikhulume kulezo inkonzo engisuke ngikhuluma na wonke umuntu ehleli phansi ngibasiza bese siza kulo onenyoni ekhulumayo kuyenzeka nedlozi lakini lisebenze ngento ethize malifuna into ethize ezokwenza ukuthi ugcine ulalele abanye makufuneka imisebenzi emakhaya ngena inyoka idlozi selizomkhumbuza ukuthi sewusikhohliwe sifuna isithebe sethu kwenzeke futhi kanti futhi inyoni yabathakathi nalokho kunabantu abashawe inyoni la bashona yathi nje inyoni wathi pruyet yashaya kanti inyoni akusiyinyoni ibhodi inyoni asiphinde yonke into oyibona physical investigator ukuthi isiphi spirit esi behind ubani lo ngene la abantu bakithi noma imimoya. Kuyenzeka emakhaya thina sasilala kudala kuthiwa ningacedi konke ukudla ebhodweni ngoba abanikazi bomuzi bazofika kuyothi makhala ibhodwe lithi kete nithi niyathuka bethulana abanikazi bomuzi sebefikile ibona laba bafika ebusuku njengoba nezinto zabathakathi kunezinto ezihamba egcekeni ebusuku mawungaphuma ngeke uphinde uvuleka amehlo. Ngikhuluma nawe inini konje bekhona lo mfana lwesithathu bekhona lo mfana owayehlanya wafika enkonzweni ehlanya eboshiwe ncanti niyamkhumbula mamkezi lo wayefike eboshiwe beka khona Wednesday bekazobonga kule Wednesday ngicanga ukuthi ufika unyaka uqala ne bambophile alwa bamletha kimi bambophile kanti lo mfana ungenwe kuphanjaniswa idlozi la kubo kwangenwa imimoya engasiyona yakubo ukubona kuze kweqe nakho kumoya kanti awunawo amandla anele kuma spirit kuba iproblem. Phambi kobana sivala ke sizwe la umlaleli lokugcina Mthombeni ngiba ukubuza lapho ukuthi ngiziphi izinto ezikhambisa amadlozi mhlambe yenza ukuthi idlozi lisuke emntwini ngiba ukubuza ukuthi into umuntu ukuthi mhlambe abe ahilibedela utshwala waselutshwala kakhulu or mhlambe angene ama drugs kuyakwenza ukuthi idlozi likhamba emntwini na sithokoza. Ngiziphi izinto eziqotha idlozi? Okay, izinto ezicosha idlozi number 1 ukungenza into elifunayo. Number 2 nakhona kusuke lingahambile kusuke kusaxoxwa ngawe isizathu saphila khona elilodwa lithi ake ninginike ichance ngikhulume naye. Uyangizwa Mindlo so alihambile. Okay, siyochaza ngelanga ukuthi kunedlozi elihamba phambi kwakho kube nedlozi elihamba nawe elikuwena ngqo lelihamba phambi kwakho ngizonza isibonelo futhi uJesu ezalo kwaba nenkanyezi ehola abantu
inkanyezi bayisa plaza lelwe khona into angeke ikise la ingakazi bekhona shuthi le nkanyezi yasuka from la yaya lapha yayolanda abantu ngoba ukuba yayingakwazi la kuzalelwe khona uJesu yayingeke ibalethe ingakazi bekhona yaqala yaba khona la azalelwe khona yasiyaphuma yobalanda kunedlozi ke elihamba phambi kwakho okuyilona elilanda abantu aba right kuwena nabantu aba wrong mase lisetshenziswe lelo dlozi kuba iproblem ngoba kuzizinto ezingafanelanga ukuthi zizwe empilweni yakho akekho umuntu ozalela ukuhlupheka nezinkinga na yonke lonto but kusuke sekuntshontshwe leli dlozi elihamba phambi kwakho ekufanele lilethe abantu abacebile lilethe izinamba zelotho lilethe iminamba zemshayina na yonke into oyidlala iphumelelisa impilo yakho leli dlozi ke malike la manipulatewa yilona elihamba li attractor izinto ezirong ezizempilweni yakho umbuzo wami wokugcina Magejageja umuntu uyabuza bona ubaba uma ubamkhulu wabhubha nganalitho uzongenzela njani ichudu mina isizathu ebhubhe ngenalutho besetshenziwe phela umuke wamlungisa zonke izinto ekwakufanele zenzeke kuyena ezi-right zizokwenzeka kuwena so wena sewunenhlanhla yoku-inherita izinto eziwu-2 zalo hambe empty ngufakazi babam benganamoto anganamusi wabhubha mina Magejageja nginomusi ngineyimoto nginemali uyazi ngikuthathaphi lokho kwakufanele kuze kubaba wami sekuza kimi manje Magejageja unemali yes phela fanele simbonge uNkulunkulu bayisekubusisile iqiniso lelo akufanele uNkulunkulu esekubusisile ulokhu uphatanisa mina ngifonela umuntu oyi1 mina angikhohle kokustart nginemvuselelo one person wangipha 1 million rand p ay Magejageja one person wangipha 1 million rand mina ngizange ngibe millionaire ukuthi ngiyalongibekelela ngilongibekelela one person wangitransferela 1 million emva kokumnceda wathi ngiyabonga 1 million rand why lezi zinto okwakufanele listen let me tell you something simple thing labantu abakholwayo man angazi nibuye nilaliswe yini izono zobaba mkhulu ziyokwehlela ebantwaneni angithi kanjalo nezibusiso zobaba ziyokwehlela kuphi ebantwaneni lezi zinto ezavalwa abathakathi kufanele zenzeke kubaba wakho wena uyaphila hayi silande landa zona zizokwenza wena uphumelele so wena sewunenhlanhla ukuthi ubaba wakho makufanele akhumuzi wakho usuzokwakha 2 owakho nokababa wakho yini indaba amandla kababa wakho asephezulu kwakho angenza isibonelo sengivala uma usawule egcotshwa before a prophet kwathi wahamba uyohamba endaweni ethile mayefika wama phezulu kwethuna lika Rachel ubani uRachel umama kaIsrael emva kwalokho kwehla umoya wabaprofeti wehlela phezulu kwakhe uprofeti angani ngomoya kamama kaIsrael hayi asivale Magejageja asichiya amanamba Magejageja asichiye nama ku social media bona utholakala kuphinda uzifana nalezo baba ku social media uthi nje prophet Magejageja baba ngicela ukutshela abantu uMagejageja awufaki imali efonini mangabe ukhuluma noMagejageja kunabantu abaheke inamba zami bazenza uMagejageja bafakisa abantu imali bathanda ukukhuluma ngo 1.5 kakhulu awufaki imali esitolo awufaki imali kwi-account awufaki imali efonini ayikho imali oyifakela ukufuna ukubona umprofeti Magejageja ubhuka mahala makhona okufanele ukwenza usufikile live la umprofeti ekhona awenzi lutho nje ungavuma ukurojwa abantu inamba kaMprofeti Magejageja ithi 067 287 4180 067 287 4180 ungamlandela kwi-Facebook kwi-page elithi Prophet Magejageja uzobona ngale live yamanje ukuthi ulandela yena ngempela hayi esheriwe live uzobona ukuthi uyena umprofeti Magejageja loyo uthi nje Prophet Magejageja uzobsuya mthola ubaba umprofeti Magejageja na ku-Instagram Prophet Magejageja uzomthola ubaba Magejageja Prophet Magejageja sithokozile ukuba nawe namhlanje nokobelana nathi lwazi sithokoze khulu kwamambala angazi noma ngingathandaza yini thandaza baba ngiyacela ngoba kunabantu abaxakekile abeza leli phimbo uNkulunkulu kasenza ngakhona zime kaShaka zime owama nodingane izilo zonke zakwaZulu wena Nkulunkulu owama nobukhosi bonke bezizwe zonke ngibizwa imimoya yonke yabo babamkhulu yanqoba izimpi ngibiza imoya yamabutho ngibiza imoya ephilisayo ngibiza imoya ekhulula abantu imoya yempumelelo naba abantu balalele baxakekile abanye bayagula mabaphiliswe njengamanje ukuzwa leli phimbo lami akwenza umehluko empilweni zabo abudede ubumnyama kuvela ukukhanya ngiyabonga uNkulunkulu kaMagejageja ukuthi wenza konke uNkulunkulu anibusise emakhaya amen